Манифестација е организована з нагоди Швета Святого Трифуна и Дња залюбених. Праве то бул мотив, že bizme tu na peršim povrhu na predajnej výstavi pozberali різнородні продукти, котрі можу похасновати як красний дарунок милej особі. Нашчивителе на Спенсу през 104 дни буду мať z нагоду опатрить веќе як 50 предајни вистави на котрих ще представја величислени викладаче, а меѓу нима и Здружење пензионеров з Нового Саду. Ja odnjedavno u udruženju penzionerov u Poštanskej 3, tam máme vecej radionici, jak ih oni volaju, hej, a pomedzi njih i kreativna. Takže nas da skeljo ženi uključeni do kreativnej radionici. Možu opatric da co zošite, to za hlavčki, partki, već mojo roboti, ktori nješkaše to vola dekupaž, ali ja pravim i kombinovane, hej, ta jezdi salvetki i da co drugi. Već je malo cirkoni na pojedinih predmetoh i za hlavčki zo šercami teraz trenutno pošvecene znova ljubovi. Попри предајnej вистави у вечерших одзинох буде организована и музично-сценска програма, котра каждодњово буде отримована на бини при дакедишњи городској карчми.